Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand. Ka leilo me a faise le wa madiu matko inga wa leilo po fe ama use pupi te ma awa ke poli cha war faila insure ase yo ka war ba iPhone fang faisa ulo pe me fe ya ulo na ke fanga venga mar fam ma sa kama na faila insure ke pongi se ko mai nga ko mai san mai ola ese kala ol nga sa faila insure ko inga ke ni sa nga ku mga media ko ite po e wi lisa ya ile insure ko inga se yola ka heo usui ol ofisa ma ave pepa madiu. O lauin siwa e au wala i se te ngā tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lo soifua e tua iai le whanau e tina po le tamao le ainga. Mai mawhai o na tauna no atu mo so se mafua anga i te whina ngalo iai. Ale mwhai roa sau ka koe ko wha makana. Tina, o ke polo le mwhai le longu se wala. E le si lou la se kama so. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. Nga pali e fai mafunga wal pa ia mau kalea. Le ka whafkai o leo ka mai whangua le whainga malang. Le foi wa sa ngua o mo wa se upo la ngonga ga ungi mal lewa. E wala marka pa inga ka man falen makoya pa ka wa ve marka ku Vaimoso. Pelo le magat se ka penga mele vai malu lai kua. E su inga. Fango file moi ka ko malo. Ya le la audio dia kulor ka ku ku so mar fingalo fam singom. Ma foi ka ko feila. Ya, whafkai skami whapopap seu poungi malelewa. Warga ko mawhakanga i le so malwha lolo whaftai. Salo le fa mo le so. Le fa si fonga. Le mafuanga ngwa. O le oki se kasi o la inga sa mang le wa. Ile inga sa nge. O le fa ka ya mang le wa malunga inga. Ya ngol maga ku fa ga nga fa o. Isal. Kela mafuai le fonga pe ko si le bayai. Ya ga fonga marku malangu. Kela la ka ku amak. Ole fonga ile so. Lo fa kingo ko fa ri ngam ko ya mang le lewa. O makua ya ko ala makife mal malai ya le pai, malai nga sa mang le lewa. Ole akali unge ma ku ka mal fale ya makaya. Makua pa ka wave melinga makua ya ko magaungi maleo nga mali malay nga sa nge. Honorable judges, distinguished delegates from New Zealand. Today you will witness and have first-hand exposure
to the performance of the Ifoga, or traditional apology within the village of Vaimoso. Ifoga is a Samoan ritual or ceremony of apology where one party ritually and publicly humiliates themselves and offers gifts. Term Ifoga comes from the word Ifo. In Samoan, it means to bow down. It is the lowest form of public humiliation and shame for any Samoan. Some of you may be familiar with the term whakama in the Maori culture, and it is the equivalence. The scenario you will witness this morning is Mataia is from the Sa'une family, or the Une family, which is one of the paramount chiefs here at the village of Vaimoso, will be seeking forgiveness and rendering a traditional apology to another paramount chief and his family of Manuleleua. Ya, saole. Traditional apologies are usually performed in cases, very serious offending and violent cases. In this particular case, a member of the Samoa family has died because of the actions of a member of the Manuleleua family. So what you will be witnessing today is family of Manuleleua coming around with tools and knives and Samoa family. Ya, salamat si Bale, magulungan ko mo. Leo amakanga, fucking wakulang ay tumo. Tulang ang urkinga, ya malay Ifoga nga ya mangalo. Foi wa pulfali moka le fio nga kaman pale. Ngange foi le mokoya pa ko mo ko fali ma koya ko ba unge. Ya fulia ifala mama for ko fama le kago. Ya peola le pamka ele ai. As the Saudi family is seeking for forgiveness, the victim party is also coming around with tools, and the atmosphere is generally tense. There's a lot of anxiety, as you can see. So this is sort of a real life scenario where the case of Ifoga is performed. Pakau le suolo sunga kamar pale la me le fai malai oi le pulolo I vai ala o que fia mala malama iai ale fia lo me foinga oki magaka kau ir ko uwe mare fa upanga mala au marikala inga le nga o ku ngei nga wa fa sifo le ai ngo sal le wa ya o nga ole fa la belave le nga kuku le baya solea ele malingi le koko fa pe foi o nga mali di wai ka ule le yo le fa nga o makai salo le ala le o la ku fa sifo mai le so malu pea le fama singonga le ngai ka ao fa fikai wa la fai mai lo ka ko mu le langi mama ma le soifua maua fa fikai le soifua ma le ola u fa popo a so fo ma le ola fo le ngai ka ao unge mamakai a maro kako ngofo ai lo kako ainga lele wo fa si fo lo ko fa ni ngwa makua ya mai se fo o makua ya ko ala makifea kai ngange fo ile ngofo kama mal malai ya mare pa ia ile fa la fu ole so ole ave le vele ai le mau kai vai yala ole ave le vele ai le kupua
Malae, malalong iwea. O ale so ma le fa la me lave o ku lai mai. Yai leo le fa moi boi. O le boi boi ngoa ma le lau fa le ai nga ma le lau mea e ko muki. Ya. O so o vai vai nga unge ma makaia. Koko ai le koko ma le ngifo i le ngifo. A faia wa a ami le fa la me lave. Ka ko wo i le fa la me lave. Lo le ka ofi. Ya kau ia le fa la me lave, le fa la me lave. O la fa ko ma ka wa ku le makaia. Raf kai kele. Lau fiongan tua pa ka wawe. Ya, o le fa fonga ka ko malo, ma ka ko ngu. O le fa la me lave o kupu e le ka ngofie. E le fai ngofie. Ulanga fo yo me fa pea. Ya, de pea ngai sa ngor koko ai koko. Ai wo kalo aku mo de nganga fa lo alo. Kalo aku onge ma pai ore ainga ka fo ni mukua. Ia ka ko wo ile fu mo no finanga. Mangalo a me uma ile finanga le tua. Kako kau fai fo ia kau sin file mo ni yas. Aua kako ki kau I masui. A fai e po mai le si ala fau. Le liu ia le si ala fau. O le kau sanga le ma fa lo au ma fa lo. Mo via das. Mo ia la sa mo ngai le ka ma fa le mo kai a. Aua kako ki kau ni masui. Ai kau I le a le koko o masa au kau le le ai. E koko ngi kupe pe koko ngi ingi kau mafa pe koko ngi konga. Ala fa ko ma kau le ai. Ele ma ngalo le sala. Ale le o ma lo ai ngai le so ma fa na la me o ku lai mai. Ola ko fa ko ma kau le. Marova tai ya ile fai lava o nga ka ko ese le kalo markal sanga wa ba mani le fa ukanga ila ko file ngwa mo unge ya fa pe fo ile pa yo le ainga mai se le sa wa nga ila o fionga I mo kuwa ka ko loko fa ma kalo ya ro lo fo ia ya ola le pamka si le fie le kuwa le o kupu ele pongi sa ho de lang ya ko so aku le mo fa lo Makaia ya le kai bio le kuwa yo fo ile kai kai ao ya lava le loko sa ba a le awa au mai le kuwa longa file mu ile ngai kai ao fa fikai le ko fa wa au mai ele ka uselu wa ku le ko fa o le sila e fe ngai ma singa o le ko fa e ai ia le ngu e ai le ku malo e ai le kala le a pele am kai a fa fikai kalia lo fa ngo ma lo fina ngalo ma ngalo le sala ma ia ola le panka fa fikai unge kwai fa fonga mai le fina ngalo le kama le fare yo lo mama ngaku fo ile nga ai au mai po fe o yai la fa u pa mai kau si ai le ka ko wai nga ia mangu Pamalole saungoa ele kamar fale pe foi le saungoanga maka ngofie ya ke ole makua ole makai le lava sa fa fonga male mangingo male koko po fea furia ia le ko fa male fa kokanga ile ngai meo ko mai ai le mama ya unge male au malie lea langa o kiu ke lea unge e o ki unge e pui pui o kapau e o ki unge e pui pui lo mu malonga inga o le ala foi lea e le foi ya se mga ko ai panga langa le Upolu le sa ngoanga le kala
lau fionga ka marfale mai se ole makua o mga ku foi fai le lo finga ngalo o la foi se le fia o ngor koko masa ya la mangalo meuma i lua sauanga ai fa silsilia ile akua While Ifoga is being performed outside, what you've seen was deliberation that was happening within the village meeting house. That involved one of the paramount chiefs of the village of Vaimoso, Mataia, as well as Mataia. So after a deliberation, they've managed to come to a resolution that they are going to accept the Ifoga. Leleua le ai se si uponge uola le panka So now the paramount chiefs are coming out, as well as the elders of the village of Vaimoso. Mind you, this is a case where the village council is also involved. So it's not just the two families, but also the significant families within the whole village of Vaimoso coming out and greeting the perpetrator on the guilty part. As a sign of acceptance of the Ifoga. Bangoleleua alu ang po makalako ang po maningay payaso le mafai o nga veser kinga le loko le kinga la ay ngay ina mewa fai o lau fangau mo lau ay ngay lo wakali ila fangau le mafai o ngalo Lesa e fa fongo fili de kofa mal fa kokanga il ka mal fa le mal makua. O fe au kasi ai le finga ngal. Peka lolo al kauf. Nanga lea o paul sa nganga. Ba lo kiu ke foi lea lo ska. E kau singo kamai. Al ko meu fai. Oval ko le ma fa fa. A maka mai lo wainga ova mea ko ki faia o ko fiki le puke onge malo wainga o ko fafangu le lioma ngoi e so kau il koko bea nga le ma fafoye unge malo wainga o le koko fafangu ko e ola mai lo wakari la sa fa kuanga o fai la fangau o fai lo wainga o fai lo kiu ke fa sa o lainga o le ngoa makua o lo winga ya ni mai o mea ia le ke fa king so le se ka o fai mal fofua e ui se loko kinga le lawa langa mawalunga ya ungel ka vavangof le ngai ko ka ko ainga mai se foi lo ngof aku le ngai ku au nga ke le so o ainga mga ko la mli mai msi mai fa sinka o fa ele le o le nga makua ka lo ai fa nga u e oi ai o ke karikong le o ka fa singalo ka mal fale mal makua wakari oi ya au
kua. Ala mea mia valea. O so le fa kwa fa ali mai fa lo fia poko. Ngo manga ngai manga lo ngel sala. Ala fo wa ko si mai. Ya ai uilea. O uma me uma. O manga lo. Le kua le fam singo. Ka ko maka nga. Au wa wala ko le lor me o fai ya kia fa penga foi le so ko fa mangalo aku wa ko le lor me o fai ya lo ai wa ko ngei le faifo wa kai faol fale ngako yaka o fleaka awa ku e le bilili inga wa kangi fango moso inga wa ngasi koko inga wa sua koko le vai o ngasi mafuisa wa le wa fisia ringa kaiao le malama ibayala wa suai kama fale kanyanga le usoli man mkua ya pakawabe lau fklenga ringa mkua fa pele ngai ku lau fasifo la inga ngei mafuisa onga le mo ngoma la fale ainga lai sai se ka pule ku inga ko la ko fanga me fa penge be kai lewa ke far kawala kawanga singalo le fiol kama fale as fa ka kaga ngai ku le ainga lewa mangalo ai la nge me le mo ya ku fa malo mal fa ke kele wa ka kofi o le fu mal ko ele so wa kongi ma opena le so fa malol ko fa awe ki fa lo ya pa ka malang ka fuaf au le so wa mangingo au fala wa le vai kai minga le ke sango wa ka ko sa ya ku ka ko ki fa mangaku la so fu ngama mali wa ka ko li fa ola ilungo ko luse o ka ko ma ka ko sala bela ya lo fria le kua fa fu lo fionga le kama fale a pe foi la lo sua me kua ka ngangi lo fklenga ko manga wonge le so le fai ngo mako o le me ka ma ku manga ngu fa Samoa la se me o mako au ye ka mo fai ai le so fa malu wa ku pe ale ka lo ko sisila le ya ole kenge ya ole ko fale ale fiova ya makai oye le la wa valea fast fruafi kala la bulelea mangoleleu oh fai le mu pasau la wa ole so sangi la wa afkai lau Lua se lau pusapa afkai lau fklenga le ngam kua li ma felea lo lafo afkai e o ngel malo fai lu laf lua fele fai foi lo fklenga afkai ringa ya so mo ngai de kala fai foi ya la kawa finga foi lenga ngaku yai fia mawang meskele awal ngai fa mo man ngai kaiao fa malu aku pe ale causa com sisila fa lava ele kua mele ya dai so mako kala ko fa ya mo ya ku fa malo man fa kele ku sai man ngai kaiao
We are so. Fele ilo le Ifoga. Le fa ilo mele ilo le Ifoga. Amai uma mel kong sala. Kala mai. Le uma koe fo ia koe fai fo le si pato le mea. Kali kom. Ya. Ele ua. Ele avea po mea ma me koe o lailo wa kali. Ioi. O pu mongi ia o pu ko sao nge ia unge malnge ko lai. Ele o mea ia. Ai wa kafa lava. Le finga ngalo kama ia maso mako mangak. O ngol kava. Le kava ngofo ai. Le va faloa ilea ile ku maleanga fa Samoa. O le feo ia. Falo fangi. Ia fai ka ua ma fa kumkumunga lo ka kongu. I kupulanga lalo vaoa. La se me koe kupu mai ngai ku. Yalo ma ko fangau. Ele ungisi. O le kako ainga lava li ngei o le kako ngu. O mai la ia. Kako o bongi o kako ngu. Ma kako ngā lue whakasi. A wāse lo mangai. O kupulanga lalo vaoa o le kako ngu. Manguia li ngei aso. Manguia li koe kali waku i ai. O la a kousua. O iei uma mea uma. O mako wha ke kusia akua. O le whakasei ma le kou pasese. E sifuru afe. Sifuru afe. Sua lava le ngā le kou ainga. O iei uma lava kuranga o. Ke unga e masangeli ka koangu. O le kou pasese kou sifuru afe. Lo la folea le lau e kolu afe, au e kāran ke upusi. Ia, ne ia sa malkako maafkanga, e ia un ak, wa mangalo me ume le lo folea kua, kako salangi me ume le kua, ane ngaka ilea, le vo kako ka penga e wha malu, ei, e kau sanga pa ia, le mangliu man koe kufi le mua le kako li, whailea mo le kako, mo kako ainga, manguia le ia so man wha moe moe, soifua. Kako ainga, o e whawhiloa. O le kangaka koe kupu e se me kongo kako ainga nga koe whakupuinga se kau imsui e aki malelau. Sua mana, o e whiloa. So what you've just seen was an exchange of speeches between the two chiefly orators, paramount chiefs of Vaimoso, the two parties, the victim as well as the perpetrator, or the guilty party. It started off as in a heated exchange, but slowly toned down and now resolved. And the victim party the chief has accepted the apology and presented boxes of tin fish and boxes of corned beef, along with large finance as assistance for the funeral of the deceased. Ia se mai stako paki ngale wo talia li fonga wa ne yaso man fama boy. Your Honors, and that's end the formal traditional apology, what we call Ifoga. So now, Vaimoso would like to present to you a sua. A sua is a highly traditional of our culture to present, especially an offering to our guests, and particularly Your Honors, Chief District Judge Vaimoso, members of the Judiciary of New Zealand, and your delegation.
ua kalanga i uko kala pasinga ma ua funga le Apia o le Vaimoso ngongo wala le wa someio lolo le sunga le ngai kaao ma fuaisa wa le wa kumaki e vai ala lalo ngem le ma fuaisa le ofisa malu le famskonga lawa fionga le famskisili ma pele ma malu ole la lau le famskonga kanyange uso malo kako fakasi ngai kaao ma pele sa mako famklanga la so mako ma fau ngai kaao ma famu moi ba ngai kai fa malu luak ale kau lo ko sila se kau ma fainga ma kai ala ma Vaimoso ngai kaao bela ya sau mai la kau fayak olau kau fakamali la ole amam sa wa fawak fa bela male kal pai pai isu pai ole sua ka sua wa yai la ala fa ko ngala eu ficar aí alô cai alô papo cai alô alô ya le ko fala fa ngamalanga o fiona le fa sile male uso malo pe un kako fa kasi nge kaao ya ngama kula lewo ba ya ko phone bai lo lengo pa ya lo ko fa oso le ka tinga ngal ka ko mu Vaimoso ko kika como kokolo ya lo famile kuwa dal kai me ko kaliu mo yaku uso malo pe un kako fa kasi nge kaao ya ngal leile kuwa sociala fa pe foin fa oinga lo fionga fam sikisili male lau fam singi umbo Samoa yo ko fai ale ambio ko walo sina mai le kuwa ya kako o leo kako le fai lo ai pe la ngu masangi o kako wanga kongu pe ka leo ka penga lo ko wavos ya o la mako fam klanga le nge kaao ya fa kasi mai le kuwa le ofisa fam singonga vonga le min kamai kai miska le ofionga le prisili le malu se eso le ofisa fam singonga ya yai la nga le yo le kuwa ngui Samoa le ngai kaao ole wa ku se sanga le ku mai ai mun ngo se pola kanu o mau nga fai mangu sala o mapu fai le ka le lokor fal ku ma sanga cha ale so mor kayo nga fofo se kofa le fianga le fam susilio le malo ku kasi Samoa se kofa nga fofo le fianga le skala le pula le ka luego la fam sino papelea o paia vayala o marea o escala yo le pat la local lo fa cocan lo le hoy la fiera camal fala el capao flac fiera el bocai cuya pa cawabe al paia le wala fio capao flac sura el marico não se bater lo que fa da Samoa caiu alguém merece
le nganga le fianga le skala ke nganga le fianga ai ku la malu langa pule la le se awa mo mai ya mga ia I fa masinga Samoa ilo longa fa yunga ni sana ole le kawi masu belea ona ngoma fa masinga ang musila le kaua ole ka kuma ka ngu le wa mga ia fa no fa uma bale longa fa ole ma ko kara e ki ka ofira ka kuma ka ngu kalau família le kua oi le ko fa le fiat Mataia kamar fa le ka pa o freca la vai le fiat no kua awal e ko fa to sima mas a bawa ngai sora le fua pe no sia ko ko le ko fa pana quarta sima no male ku malo fa per fa uma ngarwe ngale angai ke si le fia ko le ka fa yak Saimi Vaimoso Nala fu Ele a que faz ficar yak Valeu a culenganga faz Ele a Porque fare ele fiama kama fare Ya foi farol mai ya foi no sima sima farol ele fiama fam simsili papel pa ya la malanga mal mukanga rum Ya Af kalangan bukua Yo sisi kasio Kama fa ngau sang ruwe Ya Ko fare ele fiama pakawabe Ya, lewa. La fole or koina. Ya, ranga ngom ko ya umen. Afkai. Yo lewa. Ulanga ya kiunga mfano longa ya so le wakala pulo lela. We ao fa kamari. Ya. Ako telefon ya. Alma ko kala le kuwa makala famskoa. Ya yani manguya yo moka. Ko kwa moka ola. Opa. Kungal manguya Vaimoso. Poi vai saber ko kala. La voz se fala como ne ya so maka ko mafkana. Ya kalo le kuwa. Kangalo la kuwa sabra kwa bao. Kei roa kwa mwakoa ma la fale aina. Kwa le fale wano lea. Te haku ya auru. Taua. Kalanga nyo amukua waru kako ngumu. Isi kwa hena waru kako kama ngoi ya. Maya mte haku ya so amafi. Ama kukala lea. Ya. Alafanyia kwa iya kanya malanga. Kani kwa kariu leu kwa mkala hao. Ya kapoi ya ukeroa. Ya lofa malanga leo le kuwa. Famuri kwa ya kioma famsi usini. Kwa iya famsi goma. O se la kukufa wata ni wala ni ko mucho ka ko ngula ko le pema le skalge mo pamkanga rwe e wona le lofo malanga le yo le ko le forma ya muya fala ka fo ba ko Kelenga doa e fa uma kwa ta no ko inga e fa ngalo afia sugar coffee no sugar por mo franga frafa pa kai frafa ko ngarwe ngai ko kan La forma la suma le cos pulmão. Le escala o le ia le faz de aula o mangu le leu ane i Le bombawa kai gala u pe fanel. Suma pe ya leu a la west. Ya ole. Pa no le war suma pa tenaina. Ya kama sare anga ro ko le asa le foi pera ko le anga ka foi ya ala mar ma ko
Mulher que ele faz malo, mas faz cai, e a unga ninguém cai. E ngalo mo le sunga le papia ngai ngale fianga. E ngai nga. Pakai ama. Paka wabe nga se le uno president wa mkua. Sunga ya amosa. O tari leyo sabani ang ganga ngana ndika yao e u ya mafa. O ya fa mango fa marta ya ngi na tari le nei. Ko dia plena nga fa. Pero ko fa nga sunga pa. Ya. E que manga kua e ngi fa pico fai fe awe kokas. Ya ko wa fai fe awe ko be. Ama waska di mas fukala. Ora, o mer que ko fa ye fa. O mo dia le loko fa msu, se bi me fa msu. Era fianga le scala ni te wo ku fa. Ya fa kai. Loko ko malo le so. Si le fiere. Ma ko loko fe fa. Ya wa loko le. Ya, afkai. Ya. Longa le ko ye sama ko kele. Ole sira, longa longa o fa fe. Fa kai. Kai lama. Ai ro pe o mo anga ko ma te mo. Ya mai ko wa ya loko mo fa pa ye la. Ya, mare. E fa un guru na wa fa kai. Ya. Mulher que ele faz malo, mas faz aquele. Não joga pari, mas se for malo, ele faz singonga, falou sou coxau. E ninguém caiu ele. Ganha yakpa. E ele com aquele se marcou. O bebê lá o alofa. Aí com samba meu fa uma oinga, o ngorka com uma ficanga ninguém caiu. Like sila lang ya kala fai ko lang ya wang e fai mungyang. E mungia. Mungia lo ko kulai mai kof. Ai skai mi ko mga ko ai o le alava mo wala ma ngo pakau. Ko va ko fa fa vinga do mo yela so. Wa. Alelia. Se me le so ma ka warunga. Por te kalo ma ngai al kausala. A fai ska ko so se ka warunga. Ya. Wa ma le ko ma kala So now we come to the finale of these gatherings. We always call Tawalunga. May I now invite your honors, your honor Chief District Coach Tomaunu, and members of the Judiciary of New Zealand, your honor Chief Justice Satiu, and members of the Judiciary of Samoa. Please join us with our Tawalunga, with Ali and Vaipule of Vaimoso. Upstay.
Mataia o e ona tausa ilisa tupe mo maliu. Fa ipoiponga a onga le whanau. Ta avale ho o se whale fōu. Isa! Tahu! Maua lona kamba! Wa vili magei lewa maua! Kope manguele kapungia! Kope ni rope maua ngai! A whio mai nei loa le Federal Pacific Finance mo so mana onga tau tupe wafi. Oi, le! Ah, saka kau le whainga ruenga! Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why. But after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. But who's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Samoa water. The taste of nature in a bottle.